Community Institute of Technology CIT haka arp kondai tarik ukala lengkot arja arpusan kala sam dagi sernot yaki norap ki bala pendap yaka jingsha hikai haka rukom rap ka bala tip kum ke integrated farming system lingba ke skill Meghalaya project. Yakani ke jing aji hikai la kershan daga Meghalaya State Skills Development Society jong ke sarkar Meghalaya bala pelong yakani ke program sam sernot haka snong lat ding sai maukun ro CNRD block. Hagaring skill ay don ringkat uba Ricky Melim ngam Agricultural Development Officer maukun ro CNRD block kumukong san haringkat ke jia don lang ke kong E Khonglam Skill Development Officer MSSDS East Khasi Hills District uba Nicholas Karumnot Sardar Snong Lat Ding Sai ba Ladu Lanong Director CIT bat kiwe Habakran hagaring ke singi ke kong Audrey Khonglam kalapan syai ya ka thong jong ke skill Meghalaya project ban wan ra ka jingkala ha ka imlang ka salang kham tam ban betang ya ka kamrap kat kum ka rukom ka badai bat kat kum ka jok thamai ka blat tip kum ka organic farming kaba kraw do kata kaba ngikwa ban wan ra syai ka jingkala ha ka imlang ka salang kata ka di ka thong jong skills Meghalaya hila ban support ya lade kata ka di ge kaba ngikwa ban yu ka jingkala ha ka yo ka kot ka jong phi Mynta pila ayo ikut sertifikat tu biang. Dek ai kebang kongsan ban poisha tu tak kathong jom ni skills Meghalaya kalong ba pintre ke ni kakap. Ikwa ba pin rep kat kum ke jing hikai ke ba pila ayo. Mo baru asyikat ta ngala le sila ban ong ba pia rep pia pin mi. Hendai pia buat ya kata kerukom ke ba ki kepatemen ki kemen ki jang ki thung ni. Ti ho lembaga ni ke training rungi I ban hikai pi kum ban rep tak bang ai dawai syu ni em tak organic farming bani ong ila hikai pi kumno ban snai kasbo manu long ka jing ban lumbu jing mai ki ya ka khando mo ya ka me mariang ande ba pin pendong kam no dakini ki dawai ki balong organic pinang ai dawai hi ande ki balong organic de mo ha ngas ko thu bakan shimpor pi ba pin kan ria mo nak ai ka ba pila rep baru askata ban kan ria asaknya ka organic farming ka ba pi pila yo jing hikai ande ki ai ka bang ngi kwa ban ong pi ka long ba persang mo klam da persang pinum smuthu ya kata ka jing pher pedeng ka rep ka ba nadu ba pila rep baru askata ba kan ni ka rukom rep ka ba thamai menta hadu ka ri jing ri ru mo Habakran kumukong san uba Ricky Melim ngam ula ai man sim yakin nong rap ban yai trei bha hakadika kam rap kulum ki baju tip kum ka integrated farming system ula kenturu ikin nong rap ban penlong ki jingthung ki balat ta ki dawai bat kampen bon da kasbo mariang bat ban yale ban yo yaki marap organic nim da pusan syu ek ban chai ki tuki bathit itu ki bawat yang ila dir baba mare ni ai ki dawai taman seso bonsin ni ai ki dawai urea ni ai Kamtam ini kamsen ini dalam ithan riba bunsin dah bagi pet kita sharum bagi kita mau ber mau persiang wadi ini soal ki ai dawai ki endofil ki dawai ki lang pas new darung sing macam ki breu ada ki dawai ki oh ni bab sin sin nim sutu bahkan kita ini slim kita ini kala yo pang ini kemudian cipang bagi orang cipang bampong ru nama bunsin ni Mynta hak cenla cungi ki bun kindang pang bagi pang ki cipang bampong yo ini cipang bampong bade po katu galak bende nak bam tadi ke bangi bam nama bagi tu lah abun tadi ke dawai te nak office jingiru ni prisilur ni kena ba akan dicela cungi ya kecil terelang bak sarkar ni ba lakum lakum nu harus nam Atiar lai pem dia lek kat bala ba in penteri kam ni kena bing om taka man perlong dicela cungi balong ka we nak celah ni not is ke sikim bagi ong nak kata organic state hak bangan pendan kam syu ke dawai haring ni ke dawai company ni ke dawai ko urea ki endofil ringin an betan kisbo mariang dia lek kat bala kumnu ban penjo ke kisbo ru tak ce trelang bagi no rep juga thai but sakawi ru ke skim ko mi thamai Mynta ka ba ngi ong kita kan national farming kataru kay seriem buju ke organic farming rai akan ni national farming ngangit ngatharai nakaliang cung ki office bana block ki bagi om ki NRLM ki IC kai khatam ni ka national farming ru bagi ladan cekang bagi kiale kia persang ki ka national farming kumha thang sling bana chongsha ngai I bakadan kimeto Shibun nama kan ru nama ba hakani ka national farming ni pumdan kam syu ban ai ban ong ba pen le deki dawai dasin hang di ki la yale tang deki kisbo it masi ni kisbo it snyang hakaba ki ai ki penkala dawai tu kisbo it masi it snyang ni ki pencik masi pen ban aku cakap pen ai deki dawai kecil na yo na hat pedan kam deki tu kena ban yada nak simpang sistem
kani kecing ikai bai kani ko kani kiba kala air kalau long kecing mentua Shibun nak ba wana leng biru ya le kat bala ban aji kai kani ke integrated farming system ke bagi au mentana ma ba ni I menta si kathan jumi sene ibun sing yerap tang kubi tang pan dm katuk cirap tang tu kata wa di kendau nama ba man kesnem I persiang tang kubi wa pan kecimpang sistem bukan kan wan Shibun nak kata ban ong ba dan kepo-kepo ngi ong ba pan ut na ta halum ru ni kadau ba itu kinyang badan tu kila yu ai kecu cimbam teki kim yo cu kiwe cak cintung kila long cimbam ba purai ki tada pitu ga bun sing ki tu ka kendau dan tu kinyang ka pendunan ka ikcing yo ban itu pan Kari bahal musong Blay Shibun song Mentahan kuasa Ïohnong in air harmoni takal mangan Atiar mangan Balisha mau kêu Balisha Habatin pej bahagi kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya